United Cookie National Army UKNA gi Elgimin thang Elias Zion kauba cookie gi yamna thona fabane hainaba cookie ama border da army na hat kran social media su da thaganarakle Myanmar gi Saigang division da laiba monastery amada ngarang ahing military junta na air strike sa thabada mioi konganipa laikhidre hairi amadi mioi kaya amana aso apan nangkhre hairi yamna tamthina sokpa yaubuna asiba masing helakpa yai hairi Lambi fatabana Yubraj Palida Mahiro siramdoure hairi Lambi gi fibam aduki matik fat khidabana maram oiraduna Imphal district ki Thungju assembly constituency gi manung chanba Yubraj Palida Mahiro nupi masa ama gari dagi taaduna siramgodaure hairi thaudo ase ngase yupung mapan adwai da thokibani masa nupi adu apokpa mapana motorcycle amagi maning da tonghalaga mahai sangda thilakhibani tanja adu da usekon takok mapalom dagi ising puropa truck ama okram su thek mai kai tamlakhi gari ani adu thainabada motorcycle aduna kongkut amada khangthau thaudabada maningda tongbi masanupi adu longna haitharake ising porokpa truck adudi hanna phawba yenglamdana thaukhre mapa aduna khutakta gari khamlaga masanupi adu leimaidagi hawgatnaba honakhe adubu masanupi adudi wakhal taadana leramkhe lambi adуда chalamba nupa amasung nupi miyam sangduna khudaki oiba layeng pikhe minute manga hena laikanaraba phawba nupi masadu wakhal tarakhide tanja aduda ikoben ama lakhe mahak mayamna hainaraga mapa aduga loina masanupi adu gari mathakta thangatlaga hospital da puhankhe pausna makhata na hai Yubraj Pali hairiba lambi asi PMJAY gi makhada hanjin sem khraba lambi ni kendra gi MLA so oirba thongam biswajin na su yamna kanna miyeng sangliba lambi ni adubu handak thokiba ising asawaduda turel gi khongban kaiba thingnanaba Yubraj Pali da tholamba lebak makhai ko tholaga pukhi ko alaga pukhiba lebak sing adu amu hanna thonjelatre haujikti kong gi kong ngakta ngaide lambi adu paphor akaiba dawna tawre nong churaga na lekhomna chatpa yadre nungsa saragana upulna pik thalle nungsa sor honba ngamnadre marilenabo authority na miyeng sangbiyo hairakle India ki Prime Minister Narendra Modi amasung RSS ki chief Mohan Bhagawat anigi marakta chauna ungkhanaba wafam kya mapan thorakpa haurakle lusingba khudimak masagi sahi humdra manga surabadi pothafam thoklabani haina Mohan Bhagawat na phogdokre agency ki phangba paw asina hai Nagpur da pangthokiba RSS ki laikhidraba lusingba amada ka thokpa lairik ama phongba gi thoramda wafam ase Narendra Modi gi maming makti pandana naksekta yeiraga phongdokhibani thoram adu da mahana makhata na hai lusingba amana masagi sahi humdra manga surabadi atopa singdasu khudong jaba pifam thokpani wafam ase RSS ki lusingba moropan pingalna mamang thakta gi hauna su phongdokhiba laikhrabani mahak ase yamna phagi tagonba mioi ama oirabasu leba asigidamak kathokpatna masak oikhiba mioi amani mahana phongdoklomkhiba wafam ase yamna makchumlabani Mohan Bhagawat ki wafam ase da opposition ki maikaidagi angakbu pongna khibaga loinana RSS amadi BJP ani gi marakta chauna ungkhanaba laire haina thajanari iramasigi matang da Shiv Sena UBT gi lusingba Sanjay Rao na hai Prime Minister Narendra Modi LK Advani Murli Manohar Joshi amadi Jaswant Singha na singbalu singba sing masagi sahi humdra manga hek subaga pothahan khe Modi masama amasung Mohan Bhagawat su laklaba September tha sida sahi humdra manga suga doribane makhoi gi kanglon asi masama sada su chatnabra haiba adu kupna yengkhiba mathau tai masigi ju mathakta Narendra Modi na handak March tha da Nagpur da leiba RSS ki headquarter da sahi sa kya gi matung da chatloriba du maha ki thabak ta gi pothana bagi akhanaba oiramba ai haina panare adu boina ma wafam asidi BJP ne yakhidabaga loinana Narendra Modi na lakhiba du mahaki routine oina laksabani aduguma hiram amataga mari leina de haikhiba laikhrabani Congress ki lusingba Abhishek Manu Sinbina hai BJP amasung RSS na takpi tambiriba para adu masa na su thabakta ontokpa mathau tai mamang thakta Mother Sak Mandalbu masagi sahi humdra manga sore haiduna thabakta gi pothahan ke adubu wafam aside hauju pale belenga asigi lusingba singdadi chanagadaba mande haukhiba kumja 2023 gi May tha da Union Home Minister Amit Shah na de BJP ki Constitution da retirement ki clause amata yaude maramasina Narendra Modi na kumja 2029 phawba adumag lusingbo ina laikhini haina khongdokhiba laikhrabani loinana India blog na sigumba minamba kya sijinaraga mikhalda mai pakpa ngamloi haina su phongdokhibani adubu pungning singsinga aba wafam amadi RSS na lusingbo Mohan Bhagawat na retirement gi wafam phongdokhiba numit asida Amit Shah masamaksu thabakta gi potharaba matung mahaki punsi adu beda upinas nainaba amasung lo usingubuna mai onsingani haina phongdokhibani pawsna makhat
ताना हाई बीजेपी की माइकैदगी नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट की प्लान लेते हाइना क्यारक हन्ना फोंदोखिबा लेरबसु मोहन भगवत ना हंदा फोंदोखिबा वाफम असे मियामदा चावना चिंगनबा पोखले पनबा याबदि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल सही असिदा पांगथोकदौरे आरएसएस की वाफम असिदा मोदी ना नत्रगा बीजेपी की कांगबुना मराई तौरकलगदी बिहार की इलेक्शन असिदा एनडीए ना माई पाखद्रा पाकलुद्रा हाइबगी वाहंग अमा लाकले मसिगिसु मथक्ता सेंटर दा पालिबा बीजेपी की लेंगा असिसु मतम अमदा हेक्ता तुखिबा याबगी मोंग अमा उबा फंगले हाइदि मनोरमा लाइखिदबगी कुनगा माथोय सुबा निंगसिंग कुमोन पांगथोखरे अपस्पा मुथलपदा मिपुं खुदिमगना थौदांग लोफम थोई आइना फुलिंद्रो कोनसमना फोंदोखरे थांगजम मनोरमा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट बामोन कंपु अमदि अपुनबा लुप मणिपुरना सिंदुना ngasi थांगजम मनोरमा लाइखिदबगी सही कुनगा माथोय सुबा निंगसिंग कुमोन थौरम बामोन कंपु कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे लमदम मसिदगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 मुथनबा होनबदा मिपुं खुदिमगना थौदांग लोफम थोई अमदि लेंगाक पाइदबा एमएलए मिनिस्टर सिंगनसु मागी मतमदगी सनबा हौरंबनी हाइदुना इनसिनदुना लेबगी मतम नत्रे हाइना वर्किंग कमिटी ऑन अपुनबा मणिपुर की कोऑर्डिनेटर फुलेंद्रो कोनसमना फोंदोखरे म्यांमार अमुकसु युवा हाख्रे रिक्टर स्केल 4.5 की सांगदा अकनबा युवा हाबगी थौदो अमा म्यांमार थोखरे नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट मतुंगिना ngase पुंग 5:23 ताबदा थौदो अदु थोखिबने हौकिबा जुलाई 3 सु म्यांमार युवा हाबगी थौदो अमा थोखि सही असिगी मार्च 19 दा यामना कंदा मोंगदा युवा हाबगी थौदो अमा थोखिबदा म्यांमार की मफम कया अमा अता थोखिबगा लोइना मियोय कया सिखिबने थौदो अदुगी मतुंग तारकपदा मयम मकै लेतरबा मियोय लिसिंग कया अरुबा लैनाना नारकपा याबगी फिबमदा लेरे हाइना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन वारोल पीबा लेख्रे लाइसेंस याउदना फार्मेसी फमलंबा थेंगनरबदी लोगी मतुंगने एक्शन लौखटकनी हाइना MRPAM ना फोंदोरक्ले ngasi lamdam asida retailer amadi wholesale famlebei chenausingi mafamda maitai pangal restar pharmacy association manipur MRPAM na wafam khara thamnakni madudi MRPAM gi general secretary na press thadorpo serolsina hairibadi license yaudana phamba pellet loikraba amadi wholesale drug license na retailer pharmacist famlaga nisagi obe drug kaya ama doctor gi prescription yaudana yoliba pharmacy sing drug and cosmetics act 1940 की मायक्ता लाइबा ngakta लोयना कनागुम मियोय खरना फार्मेसी दुकान अमदा थबक यावरुरगा फार्मेसी के एक्सपीरियंस खर लैरे हाइदुना फार्मेसी दुकान फमदुना ड्रग सिंबु हाइबदी हिदाक लांगतक सिंबु लाना योंदुना लोगी मायक्ता थबक तौरिबे सिंग खुदकता लेपियो हाइदी जेरोलसिना हाई फार्मेसी रिटेलर सिंगना एक असिगी मायक्ता थबक तौरम थेंगरबदी MRPAM ना लोगी मतेंग लोयना अकनबे एक्शन लौखटकनी हाइना सुखंगलगले बोर्ड के ऑफिस मतम कक्तना सोलोन सेंदुना थिंजिनख्रे हाइदी वर्कर्स की तोंगान बा पिफम थोपा बेनिफिट सिंग पीदबगी मायोक्तंगा से सिनमी सिंगना ताकेल दलेबा मणिपुर बिल्डिंग ऑर्डर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सिंग वेलफेयर बोर्ड के ऑफिस मतम कक्तना थोंगलो सेंदुना थिंजिनख्रे खोंजंग अदु सरुक याखिबी विलेज अमदी हेल्थ लेबर यूनियन ग्रुप की जनरल सेक्रेटरी TI सखी देबिना हाई 2022 दगी हौदुना वर्कर्स सिंग मरु ओइना मेडिकल एजुकेशन सिंग बसिंग बेनिफिट सिंग पिथोकनबा याथंग पिरकलबसु थबक अमता पाइखतना लाइरकपदगी अमुक हननिक सिंग सेरोल थाके मसिगी मतुंग अमुक लमदम मसिदा PR लाखनबा मतुंग जुन तांग कुनगा तरुकता अल्टीमेटम यावबा मेमोरेंडम अमत मणिपुर की गवर्नर द पिसेंदुना वर्कर्स सिंग फंफम तोपा बेनिफिट सिंग वारबा मतम मसिदा पिथोकनबा खंगनखे डिमांड तरे यावबा मेमोरेंडम अदुदा थासिगी तरा फावबगी मनुंगदा मरु ओइना एजुकेशन मेडिकल बेनिफिट पिथोकपा रिन्यू तौबा पेंशन फंगबा यावना थबक ओइना पांगथोकनबा थमखिबा अदुगी मतुंग करिगुंबा लैंगा की माइकैदगी थबा अमता लौखलक्तबना मरम ओइरगा ngasi थबक तौदबा बोर्ड असे ऑफिस असि मतम कक्तना थोंगलोनसिनबगे खोंजंग असि चंगसिनबने करिगुंबा मसे पावबदा लैंगाकना वर्कर्स की खनबिदना थबक लौखलक्तबा तारबदि लमदम असिगे कार्सन कोयादा लैरबा वर्कर खुदिमक लोइनना अकनबा खोंजंग चंगसिनबा सेम सादुना लै हाइके जिरीबाम लम खोपचिंदना युमकई साजिन सिंग तकथोपा हौरगनी हाइना DC ना फोंदोखरे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा नोमा कांगदना थोहनिंगदबा एक्सीडेंट थोपगी मसिंग हेंगलकपा अमदि सरकार की लमदा लनाय मियोसिंगना आइन कायना युमकई अमदि स्ट्रक्चर सिंग साजिलकपा लंबी सड़कता पोचै पैसिंदुना थंबा हेंगलकपासिना मरम ओइरगा डिस्ट्रिक्ट असिगे ओइनसु ngasi जिरीबाम की डिप्यूटी कमिश्नर कृष्ण कुमार ना पब्लिक नोटिस अमा थोक्तुना आइन कायना साजिलबा युमकई सिंग अमदि लंबीदा पैसिलबा पोचै सिंग इविक्शन थासिगे तरानी फंदगी चथबा हौरगनी DC जिरीबाम ऑफिशियल ओइना थोखिबा पब्लिक नोटिस अदु मणिपुर पब्लिक प्रेमिसेस इविक्शन ऑफ ऑथोराइज्ड ऑक्युपेंट एक्ट 1978 के सेक्शन 3 की मखादने हाइरबा पब्लिक नोटिस असे DC ऑफिस ता तोंगान बो अथॉरिटी सिंगदगी सरकार की लमदा आइन कायने युम सागलकपा अमदि युम तपथोरकपा दुकान सिंग साजिलकपा परमानेंट अमदि टेम्पररी सेट सिंग सागलकपा सिना मरम ओइरगा ट्रैफिक ता अकाइबा पीबदा नतना मियामदसु चावनो खुदोंग चादबा थोखले हाइबगी रिपोर्ट ता युमफम ओइरगा थोखिबने मरमसना सरकार की लमदा खोपसिंदना
ꯐꯥꯗꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯔꯛꯇ ꯄꯩꯁꯤꯜꯂꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 19 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯕꯤꯛꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ